turskog knjaza primoraše da primirje sa Turcima sklopi radi opšteg mira u Evropi. Kad knjazovo potpisa i sredi, u Nahije javi naredi da ko ne bi pušku opalio i primirje ovo pokvario. Serdar Šćepan nije znao za to, te prekrši naređenje dato, odeše to niz Hercegovinu, te po tvrdu Goliju planinu, na vratima duge krvave dvije turske posiječe glave i po svome običaju starom iz duge se vrati sa šićarom i u selo stiže Markovinu tankoj kuli pod Garač planinu. Kad je za to knjaz Danilo čuo, kao munja nebecka planuo i ne moga bijez da savlada, već doziva Đukanović Rada, uzmi Rade perjanika 7 ili mi se ne vraćte nijedan, i u toku današnjega dana pronađi mi Serdara Šćepana zbog kršenja ugovora mira, od vas suda jedan neka bira, ili neka na Cetinje dođe, ili neka Nušaviću pođe, da mu Turci u Nikšiću sude zbog njegove samovolje lude. Nešće ne li tebe poslušati, na mjestu ga moraš mušketati. A kad stiže Markovini Rade i naredbu knjaževu predade, Serdar stao ne zna šta da radi, naredba ga ova iznenadi, pa razmišlja na koju će stranu, ili knjazu ili kapetanu. Zna narav je knjaževa prijeka, tu sigurna pogibija čeka, i to od svog bogom pobratima, i riješi da ide Turcima, da ga bratska ne ubije ruka. Turci su se namučili muka, goneći ga da mu glavu smaknu i na bedem Nikšićki istaknu. Sam će im je danas odnijeti, jedno će se svakako mrijeti, i na svoga pomamnog Dorina pređe preko tvrdijeg planina. Pa kad gradskim bedemima priđe, istraža ga Išanaca viđe, prvo Serdar oružje odloži i dolazak njegov obrazloži, pa je onda zamolio stražu da sve begu Mušoviću kažu, da je došao da mu sude Turci. Sad se nađe Mušović na muci, jer ovome nadao se nije, ali sazva Turke viđenije na svojemu bijelome haru, da presudu donesu Serdaru. No kad Šćepan među Turke banu, on ponosno priđe kapetanu. Kapetane od Nikšića grada, dosta sam ti zadavao jada, dosta sam ti zaplakao bula,
i tvrdijeh razrušio kula, evo glave sa Serdara živa, dar koji se nikom ne dariva. Odavno je tražiš Mušoviću, da zakitiš bedem u Nikšiću. Drsko sova iznenadi Turke, na sablje im polećeše ruke, čekali su molbu i kajanje i njegovo ponizno klanjanje. Begmušović koriti ga poče, malo lakše, mrki Crnogorče, nije ovo Duga ni Golija, već su turski pravedni sudija, što presudu treba da donesu, samovolji tvojoj i bijesu. Đidić Hasan ustade i reče, ja predlažem da se posjeće, sam je sebe na smrt osudio, sud mu mi je ni potreban bio. Onda reče Mustajbegoviću, ja predlažem Bežemušoviću da se Serdar na kolac nabije i presuda izvrši što prije. Onda veli Paripović beže, nas osveta i krv bratska veže, da ovoga našega krvnika i velikog drskog razbojnika na najteže udarimo muke, pošto smo ga skučili u ruke. On je 20 posjeko Turaka, najboljih Nikšićkih junaka, noge bule u crno zavio, na hiljade brava odjavio. Nije dao iz grada izaći, pa da bi se odužili braći, nešto teže od smrti pronaći, te Serdara crnogorskog smaći. A Džimanić beže progovara, aman Turci dajte mi Serdara, dva mi brata u Dugu posjeće, a onda se pred knjazom zareče, da će glavu i moju da skine, pa takovi Meke i Medine i takovi u Stambolu cara, poklonte mi Šćepana Serdara, da ga mučim, da srce nasladim, dok mu život na muke izvadim. Ađajlija Perizović stari sabiraše izložene stvari, ima starcu 100 godina, zna ga dobro Meka i Medina, sastajio se s Nikcom od rovina, nosi ranu s krvavije krusa, branio je Carigrad od Rusa, 3 puta bio kod sultana, pa se starac diže sa divana. Turci, braćo mojega Midina, vi nemate ljudskih vrlina, ni junačke časti, ni ugleda, zar to nije za cara ureda? Ako glavu smaknemo Šćepanu, pomrači smo slavu kapetanu
i zato će sva Evropa znati. Zar se smije tako postupati? Svezana je lako pogubiti, a još lakše ugled izgubiti. No sveta bratska kad vas muči, što se koji od vas ne odluči da serdara pod oružjem srete, jer junaci junački se svete, ili što ga namega da ne traži razjareno srce da ublaži. Serdar tako postupa, on mi je sa Turcima ruka svezan je. Čerka moja ugaca ko udata, serdaru je Šćepanu predata. Kada su je Crnogorci bili u zloglasno i dugi zarobili, serdar Šćepanu dugu krvavu čuvao je kao svoju glavu, da je neko mrko ne pogleda, dok na krstac Zvizdiću je preda. Tako ljudi i junaci čine, to su prave ljudske veličine. Da je Šćepan za primirje znao i za riječ knjaz koju je dao, ne bi danas na sud turski bio, nit bi knjazu riječe pogazio. Ovo nije katil ni zlikovac, već pošteni jedan Crnogorac, koji život i slobodu brani. A vi danas Turci Nikšićani, mislili ste da steknete slavu kad smaknete serdare u glavu, koju sablja ni puška ne štiti. Smijeli se koji usuditi da na megdan pozove serdara dolje ispod Nušovića Hara, u prisustvu ovog slavnog suda, i s tim nek se završi presuda. Pogledaše preda se begovi, predlog im se ne dopade ovi. Nahar mučna tišina zavlada, dok podocka na kapetan od grada prošeta se po bijelom haru. Zatim priđe Šćepanu serdaru, ja u ime pravde i Allaha i u ime nikšićkih Turaka poklanjam ti život kao urine, bez da nas se suđenog ne gine. A kome se od begova kriva, što te puštam iz Nikšića živa, nek te s jutra nađe i posjeće. Onda Šćepan Radojević reče, kapetane ti me pušta živa, a svi Turci smatraju me kriva, i tebe će s jutra okriviti kad ti stanu dave dolaziti. Da je serdar Šćepan s hajducima udario nikšićkim Turcima, pa se nemoj posle pokajati, primirje će kratko potrajati. Kapetan mu potvrdu napisa, pa udari pečat i potpisa, a konja mu i oružje vrati, i straža ga iz grada isprati do visokog Budoša planine. No šta mrki Crnogorci čine,
Otkako su čuli za serdara i postupak knjaza gospodara, sva se crna uzbunila gora. Serdar Šćepano Svetice mora, na muku se nađe knjaz Danilo. Pokaja se ma je kasno bilo, Crnogorci prgavi ljuti, s Turcima će kavgu zametnuti. No kad Šćepan stiže na Dorinu, u maleno selo Markovinu, prolomi se plotun iz pušaka, a zapjeva Seradareva majka. Glasnuše se sa Garča čobani, pri vrh brda na sjevernoj strani. Džeferadare tanke opališe i veselu vijes objaviše u sva sela katunske nahije. Serdara Šćepana